بیست مای با تشبوس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در دایره همکاری های متقابلا سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با برادر شهرها و سفارت جمهوری خلقی خیتای در جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری از پنهشوی و معالجه بیماری های سرایتی از جمله کرونا ویروس کووید 19 از جمهوری خلقی خیتای به شهر دوشنبه همچون کمک، تجهیزات و لوازمات طبی دسترس کرده شد. همچنین با تشبوس بواسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گروه کلان متخصصان ساحه طب اساساً ویروسولوگ ها در هیئت 14 نفر از مضافات شناسی جمهوری خلقی خیتای جهت تبادل تجربه با طبیبان تاجیک در راه پیشگیری پنهشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 به شهر دوشنبه آمدند. با جمهوری تاجیکستان بیشتر کمک‌های بشردوستانه نیست از دیگر دولت‌ها وارد شده ایستادند. امروز من و شما شاهد آن هستیم که از جمهوری خلقی خیتای متخصصان برای تبادل تجربه برای کمک وارد شدند. من فکر میکنم که تبادل تجربه با طبیبان جمهوری خلقی خیتای با ما امکانیت میدهد که آن بیمارانی که در حالت نهایت وضعین قرار دارند، آن شخصانی که امروز بهر پیشگیری آن این بیماری چاره‌های مشخص را اندیشیدن لازم است کاربری می شود. برای من مایه افتخار و سربلندی است که امروز با گروه مخصوص طبیبان چینی با عازم تاجیکستان شدیم و با طبیبان چین گویم که اوید به تجربه خود مکالمه میکنیم. هیئت امروزه ما از 14 نفر متخصصان عبارت است که 10 تای آن گویم که طبیبان کسبی می باشند. سبب اساسی تشریف ما به جمهوری تاجیکستان این است که توانیم تا برای یعنی که مکمل نمودن سیستم مبارزه با کووید 19 گیم همکاری نماییم. همزمان از تجربه ما داریم در مبارزه با این ویروس به متخصصان تاجیکستان گیم که پیشنهاد نماییم. با جانبداری از تشبوس و تدبیرهای مهم و سریع رئیس شهر دوشنبه سفارت جمهوری خلقی خیتای در جمهوری تاجیکستان به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه 5 عدد دستگاه نفسگیری صنعی حکومت مردمی مضافات شناسی باشد، 10 عدد دستگاه نفسگیری صنعی، 2400 بسته لباس محافظتی یک کرته، 9500 عدد نقاب محافظتی طبی، 45000 جفت دستپوشک های یک کرته، 45000 دانه بخیل و از جانب کمیسیون همجواری و دوستی سازمان همکاری های شانغهای جمعیت دوستی با کشورهای خارجی مضافات شناسی زیاده از 3000 ریاگنت کسلته نوکلین برای معین سازی سرایت کرونا ویروس کمک نمودند. حجم کمک در مجموع مبلغ بیش از $700,000 شتات‌های متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. تمام تجهیزات و لوازمات طبی دسترس شده که برای پیشگیری از پنهشوی بیماری‌های سرایتی از جمله کرونا ویروس کووید 19 تعیینات دارند. همچنین برای معالجه گرفتاران بیماری کرونا ویروس پیش بینی شدند به مؤسسه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن در شهر دوشنبه سپاریده شد. با جانبداری از سیاست اجتماعی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از طرف صاحبکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود صفت فرما در خیابان فردوسی ناحیه فردوسی پایتخت داروخانه نو تأسیس داده شد. جمعیت دارای مسئولیت محدود صفت فرما امروز در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه واقع در نزدیکی بازار سخاوت داروخانه خود را افتتاح نمود. داروخانه مذکور جهت پیشگیری پنهشوی همگونه بیماری‌های سرایتی مخصوصاً بیماری خطرناک کرونا ویروس کووید 19 و در این شب و روز تامین نمودن اهالی مملکت با مواد داروباری با صفت جوابگوی استانداردهای بین‌المللی فوراً تأسیس داده شد. سلام علیکم.
гербентин, циклоферон, ацикловир, анаферон. Ҳаста каҷон гирам? бале мегӯяш. солимии ҷомеа ки ҳамчун боигарии асосии давлат ба ҳисоб меравад дар мадди аввали назари соҳибкорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сифатфарма қарор дорад ва ин ширкати ватанӣ дар таъмини аҳолии мамлакат бо ворид намудани маводи доровории сифатнок саҳми арзандаи хешро мегузорад. дар дорухонаи навтаъсиси мо доровориҳое ки талаботи ҳаррӯза ҳастанд мавҷуд буда, ғайр аз ин доруҳои зидди вирусие ки ҳоло талабот ҳастанд, дар мардум ниёз дорад, аллакай ҳастанд, метавонанд ки ба осонӣ омода дастрас кунанд. дар ин дорухонаи навтаъсис ки масоҳати умумияш 144 метри мураббаъро ташкил медиҳад, дорушиносони ботаҷриба ба кор ҷалб шудаанд. ҳамзамон вобаста ба вазъияти ба амал омада бо тасмими соҳибкорон дар дорухонаи тозатаъсиси сифатфарма ки мавқеи ҷойгиршавиаш хиёбони фирдавсӣ каср яги ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе мебошад, ҳама гуна маводи дороворӣ аз қабили арбидол, анаферон, циклоферон, ингавирин, эргоферон, азитромитсин, кагоцел, левофлоксацин, цефтриаксон ва ғайра бо нархҳои нисбатан арзон фурӯхта мешаванд. ин ташаббуси ширкати мазкур боиси дастгирӣ буда, аз хислатҳои неку инсондӯстонаи соҳибкорони он дарак медиҳад. дорухонаҳои ширкати мо зиёда аз 80%-ашон ба тариқи шабонарӯзӣ фаъолият доранд ва бо чунин дорувориҳо таъмин ҳастанд. бо туфайли сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи сиҳатии аҳолии кишвар ҳамасола шумораи дорухонаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сифатфарма дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат зиёд ва сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маротиб беҳтар мегардад. айни замон дар ҳудуди ҷумҳурӣ 17 дорухонаи ширкати мазкур бо фаъолияти пурсамар ба аҳолӣ хизмат расонида истодаанд. дорухонаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сифатфарма дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон. сифатфарма бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси COVID-19 ва дастрасии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба доровории ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ фаъолияти худро хуб ба роҳ мондааст. бояд қайд кард ки дар чунин лаҳзаҳои ҳассос ва муҳим барои аҳолӣ ва бо дастгирии сиёсати имрӯзаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати кишвар мо соҳибкорон вазифадор ҳастем ки ба хотири беҳдошти вазъи саломатии мардум воридот ва таъминот бо маводҳои зарурии тиббӣ ва доровориҳои сифатнок бо нархҳои дастрас саҳми арзандаи худро гузорем. тасмими ин ширкати ватанӣ дар чунин лаҳзаҳои ҳассос барои аҳолии мамлакат муҳим ва саривақтӣ буда, аз он далолат медиҳад ки соҳибкорони он сиёсати имрӯзаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, ба хотири беҳдошти вазъи саломатии аҳолии мамлакат фаъолият менамоянд. қобили тазаккур аст ки дар ҳама дорухонаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сифатфарма дилхоҳ маводи дороворӣ бо нархҳои нисбатан арзон фурӯхта мешаванд ва сокинон ҳангоми зарурат метавонанд дилхоҳ маводи доровории лозимиашонро аз дорухонаҳои ширкати мазкур дастрас намоянд. олим файласуф ва табиби ҳозиқи миллати тоҷик абуалӣ ибни сино солҳои қабл вобаста ба пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ гуфта буд ки воҳима худаш ними беморӣ аст, хотирҷамъӣ ними саломатӣ ва сабр бошад саршавии шифо аст. ба андешаи равоншиносон тарс яке аз бахшҳои равонии инсон буда, эҳсосоте мебошад ки инсон бе он вуҷуд надорад. тарс меъёрҳои худро дорад. агар рисолати тарс эмин нигоҳ доштан аз хатар бошад, рисолати дигари он посбонӣ бадан аз ҳолатҳое ки одам ба воҳима гирифтор мешавад аст. аз ин рӯ воҳима ва тарси аз ҳад зиёд боис мегардад ки инсон қобилияти масъулияти худро аз даст диҳад ва дар назди ҳар гуна беморӣ оҷизу нотавон гардад. вазифаи тарс ҳамин қадар аст ва ин ақли мо аст. агар ки мо худамонро ба даст бигирем, ҳангоме ки изтироби шадид пеш омад, аввалин коре ки мо бояд бикунем, биравем дасту рӯямонро бо оби хунук бишӯем. ягон кор кунед, ҳаракат кунед, бишинед, бихезед, ман намедонам, ягон амал кунед ки тарс дар ҷисматон нашинад.
و در جسم آدم میتواند خانه کند و بعد شما وای برآوردنتان مشکل میشه. رسالت ترس چی است؟ اگر که ما مانند کنیم به عملهای افراطگرایی و دهشت افکنی، میترسانند که ما رو اداره کنند و ترس هم میخواهد که راهبر باشد، سرور باشد و ما رو اداره کنند، ولی اداره کننده انسان عقلش است، ترسش نیست. یعنی ما امکان ندهیم که با ترس که او جای عقل رو بگیرد، عقل رو فلج کند و ما رو با صد مشکل دیگر گرفتار کند. باز هم برمیگردیم، من در همه صحبت‌ها میگم که انتخاب از ماست. اگر من ترسیدم با بخنک خودم آرام میکنم، یگان داروی دیگر می نوشم که دورم اگر در دور خانگی ترسم، چون همین ویروس سرایت کننده است. اگر من آرام باشم من چند نفر دیگه آرام کرده میتونم، اگر من آرام نباشم نمیتونم آرام کرده. یعنی حاضر زمانی است که ما عقل رو فعال کردن شاید بگیریم، از ترس نترسیم. روانشناسان مصلحت می‌دهند که شهروندان باید از بیماری سیرایتی کرونا ویروس نو کووید 19 به هر گونه واهمه و ترس و هراس داده نشده، تنها خود را احتیاط کرده طبق توصیه طبیبان به قاعده‌های گیگین شخصی رعایت نمایند. دو احساساتی است که انسان اصلاً به اون وجود ندارد و اون یک خواه برنده هستند. یکی محبت، ما به محبت زنده نیستیم. دیگر ترس که ما را از خطرها ایمن می‌دارد. ولی ترس نظر به محبت یک تفاوت دیگری دارد. محبت معیار ندارد، چقدر دوست دارید همون قدر بیشتر است، همون قدر بهتر است. ولی ترس معیارهای خودش را دارد. رسالت ترس اگر ایمن کردن داشتن از خطر باشد یعنی پاسبان است ترس. ولی در حالتی که آدم به واهمه گرفتار میشد، این پاسبان جایش را عوض میکند و سرور میشد. پاسبان نمیتواند سرور باشد، پاسبان نمیتواند مسئولیت عقل ما رو به ذمه گیرد. و وقتی که ما به واهمه گرفتار میشیم، عقل فلج میشد. عقل بعضا چند ثانیه، بعضا چند ساعت لیاقت تحلیل کردنش از دست میدهد. به اندیشه طبیبان و روانشناسان شهروندان را ضرور است که به ورزش مشغول شوند و غذای سالم استعمال نمایند. در این صورت اگر به بیماری سیرایتی گرفتار شوند هم به آسانی این بیماری پس سر میگردد. محمد موینزاده، حفیظالله سعدالله، الهام‌الدین کریم، اخبار. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе бо мақсади ҳифзи тандурустии сокинони пойтахт аз бемориҳои сироятӣ ва муолиҷаи мубталоёни он тадбирҳои зарурию фавриро амалӣ намуда истодааст. бунёди беморхонаҳои нав барои қабули эҳтиёҷмандон, фаъолияти шабонарӯзӣ, ҳамаи сохторҳои давлатӣ, таъминоти муассисаҳои соҳаи тандурустӣ бо доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ, дастгирию кӯмаки моддию маънавии табибону беморон, инчунин ба таври доимӣ гузаронидани безараргардонии иншооту ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷумлаи амалҳое маҳсуб меёбанд ки бо иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри рафъи мушкилоти бемории сироятии COVID-19 амалӣ мешаванд. дар ин замина покорию безараргардонии сартосарии пойтахт аз ҷумла бинову иншооти таъиноти маъмурию манзилӣ, истгоҳҳо ва нақлиёти ҷамъиятӣ, майдончаҳои варзишӣ, боғҳои фарҳангу фароғатӣ, шабонарӯзӣ идома дода шуда истоданд. дар идомаи корҳои вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ миёни аҳолӣ ин навбат дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мутахассисони корхонаҳои марбутаи соҳавӣ дар як қадор иншооти таъиноти соҳаи тандурустии шаҳри душанбе аз ҷумла дар беморхонаи муваққатӣ, дар заминаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявӣ, тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаби кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, инчунин дар хобгоҳи нави донишгоҳи миллии Тоҷикистон, гимназияи ҳарбӣ ба номи ворисони кӯруши кабири қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ, беморхонаи сайёр воқеъ дар варзишгоҳи Бофанда ва дар коллеҷи ҷумҳуриявии тиббӣ дар ноҳияи Сино ки ҳамагӣ бо инобати хуруҷи бемории нави сироятии COVID-19 барои қабули мубталоёни бемориҳои сироятӣ омодаву пешбинӣ гардидаанд, тадбирҳои покорию безараргардониро анҷом доданд. покорию безараргардонӣ дар иншооти мазкур бо истифода аз усули дудӣ ва ҳамзамон тавассути пошидани маълулҳои кимиёвӣ ки хусусияти маҳви вирусу микробҳои барангезандаи бемориҳоро доранд сурат гирифт.
покорию безараргардонии бинову иншоотро мутахассисон дар шароити хуруҷи пандемияи бемории намуди нави коронавирус COVID-19 амали муассир дар ҳифзи солимии аҳолӣ медонанд. Дар ин баробар тавсияҳои муфиди инфиродӣ ҳам ба шаҳрвандон пешниҳод шудааст ки риояи тозагии шахсӣ ва истифода аз ниқобҳои тиббию маълулҳои муҳофизатӣ асоси онро ташкил медиҳад.